Nkethinkatho na ntune mutegeri wa TV bwega nuntu wakona kanya kugwatanira na unikire nteto cia weru njuma themo mbitagwa ntinyari kenywa jani jamaja tukwanganirite tukubona arwa kire nteto cietu Yara tukudhurania kire nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Leo muthende wa kiama kia UDA niwe mubunge umwe wa gicigo kia Mbeere North nyuma ya gutinda Newton Karish wa DP. Gwatanira UDA na UDA kwegera ite bitantatu bia ubunge na kiama gia seneta kiri ithurano binini ntuko yegoro. Rais William Ruto kumeneria Gachagua na Njuri akiuga mpumichia ithurano biegoro nikionanirie batiumba gutindana nawe 2027. Gachagua na kiama ya kurata thirikari bakiuga baratumire inya na kugura kura kenda batinda ite mwanyegoro. Richard no mwananirio mathithio tukubona arwa tukianjiria nteto cietu. Leonard wa Muthende wa kiama kia UDA ni wa mubunge muthure wa gicigo kia Mbeere North. Wa Muthende arachindira Newton Karish wa kiama kia DP na kura magana jana ja 90 araraigwatirire kura 15,000 magana jana 62 na Karish omba kwithirwa akigwatira 15,000 magana jathatu ja 8. Muthuri Muriuki atumenyithia nkoroke 494 ejini na Mbeere tiuriria gia kariba Mbeere North Mbaroko America Thumba mbethe bagikira wirane gwantuku no tikuba gukira narua na mbeji magana jana magana kenda na inya no na Mbeere yombite kwathura thirikari na rutero ruria rugania thirikari uyu ndi nyuma Leo Muthende kuchinda Newton Karishi kirigite kio bunge naja na ndimurungamiri kura kirecigo mbunge giki ethwa gitumiria ati wa Muthende aguchinda Newton Karishi na nenkro certificate akoranio u akuthwa kiombana certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Jero Leo wa Muthende of ID number 22020809 has been duly elected as the member of the National Assembly for Mbeere North constituency in the election held on 27th day of November 2025. Antuna Leo wa Muthende ethwa gicokia nkatho bwa mbere ndikuthwa gicuke gitigiki. I'm really overjoyed. I don't think it can show because it's been a very long day. I want to take this opportunity. First, I thank God. I thank all my supporters. I thank them for their support and prayers mostly because it was tough. As you can see, it was a hotly contested race, and it's only through God that we've made it this far. Jairi auga moirana jonde jare kirite kagita kaka niko kethwa kijojuria. And I want to thank most of all the people of Mbeere North, whichever side they chose. I am now the member of National Assembly. I have made commitments not only to those who elected me but to all residents of Mbeere North. I will be fair. I will discharge my duties without any discrimination. I will meet all my pledges. Na bajata tunani kugweta jamwe jamoire jaria erigeri kuinga. I remember mentioning on fair distribution of bursaries, a free secondary education for day scholars, and development. That is electricity, water, and also roads. I will remain committed to serving the people of Mbeere North
wa Muthende Nandi Utinkanja niwe mubunge wa Mbeere North. And I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Aja Nandi kinya munini mutongirio mugongo kithure kindiki minister ruko na atongiria bangi mbatho nya mustari ne kuina rwimbo ronkatho Muthuri Murioki Weru Njuma Mutinirwa Kangangi. Ngwatanĩro ya UDA na ODM nĩ chindĩte itĩ bionthe bia ubunge na seneti kiri ithurano binini egoro. UDA barachindire seneta Baringo itĩ bia ubunge ntere cia Mbeere North, Malava, Banisa, Kungi na ODM bachinde itĩ bia ubunge Kasipul, Unguja na Magarini. Eje ni ndingo inene kiri rutere ruregani baria bethiritwe bakiringa kampeni ya kuania Rais Ruto kiri ithurano bia 2027. Nirete report ija. Ngwatanĩro ya broad-based government netigireta umbani bunene bwa gisiasa nyuma ya guchinda kirite bionthe BMP na kimwe gya seneti kiri ithurano binini bia ntuku ya goro kuma ntere cia Kirimara gweta Mbua gweta Nyanza untu buria bwagite buru toro njoria one term. Leo si leo. Ni leo si leo. Kire gicigo kia Magarini kira kire Mbua Harrison Kombe urani wa kiama kia ODM nora achindire na kura ngiri 17,909 akioneka guta Stanley Kenga wa DCP na kura Mainda Jaire. Atongeria ba ODM ni bakenere tabune na uchindi bwa David Dakwa gicigone kia Malava haria onete kura ngiri 21,564 agita Seth Panyako wa kiama kia Eugene Wamalwa na nkurukia kura ngiri. Kuna msemo inasema asiyekubali kushindwa sio nini? Sio mshindani. Leo si wakati ya kutuzi na kupiga kifua. Ni kushukuru Mungu na mimi nakuomba uite watu wote wakuje Malava tusherekee tushukuru Mungu. Wakiwemo wale mulishindana na wao. Kasipul Boyd Were urora atwaga kanya nyuma ya gikuo kiethe no onerete ODM uchindi bunge haria chindete Philip Aroko na kura nkurukia ngiri 8. For starters, I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank our party, our great party, ODM party. I want to thank our leaders led by our member of parliament, MCAs. Mbeere North Leonard Muthende na atharĩtie bunene njota ya UDA untu buria bucoketie nkuma kiri Professor Kithure Kindiki na gutiga makutho kiri umbani bwa siasa bwa Rigathi Gachagua. Muthende. Kaunti ya Siaya na Moses Omondi wa ODM niwe mubunge umwe wa Ugunja agitakuraja Dr. Rodi Odhiambo urora arungita Muruiri Kiumbe na nkurukia kura ngiri 8. Baruguru ya Kenya kaunti ya Mandera Kinyaku UDA ni itharĩte bunene Ahmed Malimu wa UDA agitinda Nurdin Malimu wa IPA na nkurukia kura ngiri 10. Muthia ni mpumichia useneta kaunti ya Baringo ira ni bedroom ya Rais Ruto. Vincent Chimitei wa UDA agitinda David Kipruto na kura nkurukia ngiri 40. Mpumiji Nandi chikierigirwa gwikira inya kambi ya Rais Ruto onde erigeri kuromba gipindi kiawe kibiere kia wathani. Nchinyari Kenywa, Weru TV. Tuendelee ama tuendelee? Endelee ama tuendelee? Rais Ruto na ameneretie bunene aregani bagi siasa akiuga batena mubango kiria Kenya akiarari Kamandura kaunti ya Kiambu. Ruto augite ithurano binini biegoro nikionaniria ati akabatinda 2027 na borite kuja na mubango jurabe na juu kiria Kenya antu akuringa siasa cherumena na itena uguni kiria ringi kura ugite agetana mbere kuwingia mawirane jawe kiria Kenya. Raisi wa Ntheguru William Ruto arenteresia Kamandura kaunti ya Kiambu na rete goro enkinyangano ithurano binini bia ubunge no senate muthenya jwegoro na ria thirikari ya broad base irahotanire kirite bionthe mugwanja. Jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo, si ndio? Kutoka Mbeere mpaka kule Kasipul, kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava. Ni kweli ama si kweli? Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate,
yote 7 ilishindwa na broad-based government. Ni kweli ama si kweli? Na menerete aregani bawena kuga batina agenda ne siasa sio kabira bakwendereithia na batina mebango menganu atene manto tedatu tu akebena jo zadane one term Kasongo na must go na ugete akenya ni baba ete kanyago so agenda na sera na kinyame bango ya kungana tonto Kasongo must go teme bango menganu. Unajua kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mutawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake. Hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo must go. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni mutaona kivumbi. Naso kerete ya Kenya nkadho nteresion de gotiumiria kuringa kura kirare kiona neria kia kuregana na ukabira rumena na androa ate barienda thirikari na thire na weti na mbere bateko makwani rigeria bia ukabira rorejo kanandini. Wapigaji kura wa kutoka kule Mbere, wapigaji kura wa kutoka Kasipul, wapigaji kura kutoka Unguja, wapigaji kura wa kutoka Baringo, wale wapigaji kura wa Banisa, wale wapigaji kura wa kule Malava, mimi nawaambia asante sana. Mimi nasema ongera, mumetuhakikishia ya kwamba hamutaki ukabila. Wakenya wametuambia hawana biashara na ukabila, hawana biashara na chuki, hawana biashara na migawanyiko. We want a united nation. Beth Mwendwa, Wero TV. Ngwataniro rutere regani tongeretwe ni Rigathi Gachagua ni betite na mbere kwithikira kumania na guchindwa ite bionthe bia ubunge ni thirikari kiri ithurano binini igoro. Bamenerete thirikari bakiuga ni iratumire inya kenda kujukia ite bionthe. Ngurukini batariritie ati nukurari na uguri bwa kura bakiuga ithurano biu bitirari bia uma na kinya weru. Raymond Mwenda ari na nteto tariria. Kiama kia uregani thirikari kiti muundune nyuma yao achite bionthe bia kiubunge kigithurano kinini kia bwithikire ntuko yeoro. Wewe Kasongo kuja. Mimi niko hili hapa na watu ya Mbere. Tuoneshe wewe kivumbi sasa. Bwana tuma mfanyikazi, wewe Kasongo kuja mwenyewe. Siedi alitudanganya watu ya Mbere. Akiaria orare munini wa rais Rigathi Gachagua ukurukira mutandao yo kinyaniria yo Facebook, Gachagua na tharikirite thirikari akiwa thirikari ni iratumire nyangia na askari batekirite nguo cia polisi nikendo cenjia uge bwa Kenya nterecia Mbere na Malava. Gachagua na sogete amutharikira minister Ruku akiwa Ruku aikinyirie gituone kia kuringira kura kia gitibiri na kuinga agent bonthe babarugamirite kithurano na kurugamia utali bwa kura nikenda kubanga kuiya. Gachagua na arabauritie antu ba miaka kuma 18 mwaka 35 wituria kituone bia kuringa kura na ukaria kura cio. Natembea nwena uite budget yoyo kampeni nterecia Malava irare ya shilingi milioni 5 akiwa thirikari ni iratumirite nkurukia milioni 100 na ndaike mwisho akawa thirikari ni ireya na bia kuria na matresi kiri aringi kura. Natembea nongelete kuwa aringi kura ibareja wa mana 5 barira inine bakiringa kura. Most alarming was the scale of voter bribery conducted openly and with impunity. Money flowed freely in an attempt to substitute the people's will with financial coercion. These practices do not reflect a confident government. They reflect a system afraid of the genuine democratic choice of the citizens of Malava. If the government must deploy such overwhelming force and financial inducements to influence a single by-election in Western, what does that mean for the credibility of future national elections? Eugene Wamalwa na ugite baba mutharikire murugigiti wa gicigo bunge kia Malava Seth Panyako iso tuku neoro rukire Wamalwa na ugite ibarari na njera ya thirikari. Raymond Mwenda, nteto cia Weru.
Nyuma ya Newton Karish na Duncan Boy guchindwa kire kithurano kia iguru na Ndibairi Baba bagacoka kwibanga Kairi Karish uria ni mwini wa ndwimbo Chebenga atonyire siasene mwakene jo 2013 aratongeretie Muminji ari MCA ibindi bithatu na Duncan Boy gikene kio kirari kibindi kabina ari MCA wa Evurore bagwetera nande ni kuona kethira Bairi Baba bagacoka itine bia MCA Kairi. Certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Jero Leo Wamudende of ID number 22020809 has been duly elected as the member of the National Assembly for Bere North constituency in the election held on 27th day of November 2025. Ntuko ya Ruare ya IBC netangasire Leonard Wamuthende uria uraruyaira giti kia mubunge wa Bere North na tigiti ya kiama kia UDA ya mushindi kuthiatira ithurano binini vya igoro. Wamuthende ashindire ithurano bi athiatiri kwa kwe Newton Karish wa kiama kia DP, Duncan Boy wa kiama kia CCK wa bathatu. Mbere ya kuruira giti kia ubunge, Newton Kariuki ari MCA wa wadi ya Muminji, nwe Duncan Boy ari MCA wa wadi ya Evurore. Kuringana na katiba ya Kenya, gicunche kia 99 yeledi kutitikiretwe kuthurwa ya mubunge mtu wonde uria ni MCA. Boni kuwa no mwanka mtu atiane na ngoe ya MCA mbere ya kunenkanira maratasi ya kuthurwa ya mubunge kire IEBC. Tumetoka hapa IEBC na niko na furaha siku ya leo, asubuhi ya leo, kwa sababu we have been cleared against all odds. Wamejaribu kuweka barriers mingi lakini Mungu amekataa. Kwa hivyo leo tuko na certificate stand here. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia our followers wawe tayari sasa tunachukua hii kiti. Kabisa. Na kila mara tunasema ni one time. Kire kithurano kiu kia Bere North, MCA Baba Iliba thiatire mutaratara ya watho mbere ya guchwa kanya ka mubunge. Bubu etia kanya kire ward cio, IBC eteretu ikwea na tariki ya ithurano binini kire ward iri yele. Kithurano kiu kia Bere North kiarari kimo kia ithurano binini, birabi arari ntere mwanya cia Nthiguru, kireo kia Kasipul, Malava, Narok na binge bibinge. Bere North, Wamuthende nowe ukaririte giti kia ubunge mwanka thai. Kariuki na Mbui, mpumi cia kithurano kiu cietiete bioria bia siasa ya makinya era ya thingatite. Kethra bakareana na mpumi ukirikoti, kethra bagacoka ikoromba kura cia MCA kire ward cio, kana kethra bagaetera ithurano birabikeya. Mwende Gitonga, Wero TV. Wega sana mutegeri Wero TV tanambera kurumira nteto chetu twachokera ni uge wa mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi ura wora tukagira tukanira tumira mamilioni ja mbesa kenda kujukia kithurano kia Bere North. Ni nyuma ya kageta gate kuraja kebebe mutambo. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kamu nene.
Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Hotela nini? Yes sir. Kumenyiria ate gugwitirwo ngathi ona ndete. Mbie mwende. Maro maya wewe chokere. Onde. Chivo. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na joronekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toka kabura na Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Bendito Santos Hospital ni chibitari njero irere mero mutindwa araba kureterete utungata bothongi na wendo bobwingi. Aja Bendito Santos tuina motungata jonda jaroko bataraja outpatient, inpatient, theater, maternity, atalamu mwanya tabo specialist nikenda kutigera gute utungata okaga wejaja. Itokojokia sha na insurance nyingi. Bendito Santos Hospital tore mogutano gwankana na banki ya cooperative na shibitare nene ere mwendanto barabara ni Riverland gwitekethaku na twankena na nyomba injero shi affordable housing. Turungira na arua noga kenero utungata bwetu bwena mwanya. Nontobo antato nkorokiri ngathimo namba 0712-480-008 waranirie na Joe. Bendito Santos Hospital, your health, our priority. Dhongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na nawigorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Turiongere factoreto ya Meru aja kithoka, kana kitengela, kana kirogoya. Turingere dhimu, kana utume WhatsApp kiri 0729-628-199. Rhino Gypsum Studs and Channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu. I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona ile mako pale? Ni single mom. You call that styling? It looks like you use a flattening iron on your ass instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow. Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I mean, there are all types of shorts, back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need is action. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adelaide Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Anapaka ni wapi? Ogo Kinya. Karibu Soroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu. Neria rebire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro thai. Lisha? Othai.
Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongela kangi. Kuma naiba, eria te eria. Eria ne Risha. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere uanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Jambo. Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme, Celebrating Excellence in Skills to Transform Communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Gucokere nkatho mutegeri nuntu wa wetana mbere kurumira nteto cieto tugicokera mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi augite thirikari Ruto iratumire milioni 600 kiri kithurano kinini kia Mbere North akiaria mathikone ntere cia mwili wodine ya Kithi. Mithika augite Ruto akethirwa ari na kagita gako mumono kugura kiri icigo 290 mwaka-ini 2027 augite gukethirwa ati mbeca thirikari itingichinda kiri gite kiu nayo kiama ya IEBC akiuga nironanirie ati tayari kurungamira ithurano bia weru na uma. John Thika ari na ripoti ija. Wangani munene wa kiama kia DCP aganthiguru no Mithika Linturi akera kia thoni kimwe kia mathiko ntere mwili gicigo bunge atigene West akiariria mantu mege na kithurano kinini kia Mbere North kia kiaruthikire muthenya wa iguru ariuga gitione mbica mbega ya mantu ma ithurano na arakuwa thirikari tumirite mamilioni ma mbeca kenda kuringira ndebe candidate urarungamite na kiama kia UDA ondakuga kithurano gitirona mbica yongo era yumba kwiwe kiumira mwaka wa 2027 kire kithurano kinene na antu Mbere North inyege thiba chini ushindi bwa kuthura mubunge ura barenda kura umwe watire 15,800 unge 15,400 so difference kura maana yana kio pinzani na thirikari. So the question ere bweri kurua
Number 1, thirikari kana ki President Ruto oseti wathi utumira 600 million kenda wona muyumbe umwe 2027 ukethira wena hinya yotumira milioni 600 ndene ikicio kimwe kia mbunge ndene Kenya kitu 90 uketha weno weso bako deploy police na inyingi ora. The answer, it will not be possible, netumba kuwaka. Ithika kagitani wa kweli wa nkema ya ithurano na miankano ya ABC wana neonironire kende ya rutere rumonto kuwa butia batirite nonto ya bati kwiwekiganania antu bonthe. IBC has lost a very great opportunity ya demonstrate to Kenyans that they can be independent, that they can oversee an election fairly. So from my judgment, kiunga na unonto kwa allow Kenya executive intimidation ya officers bo iba fall short of our expectation. Miario weto mbaru mutaramu wa mantu ma siasa no egitire na itule uragua ngiameno yomba kwiwekethi na mbere no temakinya thiguru no kebithira bantu tare gikithurano kinene kya mwaka 2027. The moment to introduce violence in the electoral process, you have ruined the electoral process because you have removed in people's mind the fact that there is fairness, there is integrity in the process, and that vote will count. The moment a voter realizes the vote is not going to count, kwa hivyo this by-election was a very, very bad beginning for that IBC. It was recruited in an opaque way, and it has started election in an opaque because they did not even pretend that they are impartial. At the least, you can pretend impartiality. They didn't even pretend. Nakazongo ndemwere nondo nkuibwa akiaria aeke hambu. Akiwa tutena agenda kana akiwa tutena sera. Utecherenge twenio sera yetu tiebikiomba kubwa Kenya uri kiobisine. Sera yetu no kwenga. Yayange yohonde tunayo tukarira cia bandae ponka wetere. Kiripotera ndo cha weru kumantere cha mwile gicigo bunge Tigana West Mbeta wa John Vega. Arimo ba junior secondary ni baandamanite muchejo mao bakiuga ni bathori bonene untu wa Rais Ruto kurea kuingia mawira nejawe wira nebo kwandika arimu 2020 baria batigere na kandarathi agiuntwire baugite no mwankari mubo baandikwa bwega kwethirwa tiu batichoka ngugine Januari mwaka 2020. Dennis Mugendi na Chekinyaga. Maandamano ja arimu ba junior secondary mushine ma wa ntereni gisi igembe iguru ya Rais Ruto uria bakwathira na regete ikwathikira watho na kujuria wirane ba kubandika permanent and pensionable tigo kwithira bari internship igitene riraja. Mimi niko hapa leo kwa sababu nimekasirika kwa sababu ya matamshi ya rais wetu Bwana Samuel Ruto kusema kwamba walimu wa JSS waweze kuenda another year wakuwa hawajakuwa confirmed. President, ningependa nikuambia siku ya leo, hao walimu naona hapa wazazi wao wametumia pesa, wamesumbuka, wametafuta pesa kwa shida, wameuza mashamba, wameuza ng'ombe, wameuza kuku ili watoto waweze kusoma. Sasa Bwana President, tunaomba kwa heshima kuu uweze kuconfirm hao walimu. Watho buriuga atia na international labor laws tirasi wa otemuntu batiri kwa thorwa are ke internship more than 6 months. Mandaitari baria internship 8 months. Alimu wabura kuria internship for 6 months. Lakini Ruto eko into power, it becomes 1 year, 12 months. Lakini kebarura basainite, it is 12 months internship. Kindly Mr. President, boto kuri ni atri itumwaki. Kakenya ire Banana Republic tutomba kwa viatu labor law sisi ngabani the sisi ngabani dunia Kakenya ire Banana Republic utomba otura kidhala Kenya ire Banana Republic in such a way that mwalimu na karia yake le for 24 months mbera confirmed. Na ningetaka kuambia mtukufu rais kwamba hakuna pahali tulisema contract inaenda 24 months. We said that the contract state very well that we were to go for 12 months
which were non-renewable. Januari marugurene sukuru baka wa kithomo no kagikarungama kethirwa batithikirwa. Bwana Rais, nataka kukuambia hivi, hauwezi ukapigana na ment asubuhi na ungoje mtoto ukute mtoto jioni amevalishwa na mtoto amelishwa vizuri. Kwa hivyo unapigana na yule mwanafunzi wa mwananchi wa kawaida. Sasa huwezi ukangoja January hawa 20,000 science teachers interns warundi shule na waende wafunze wale watoto. And the main implementers of the curriculum are the interns, especially in ensuring that 60% of the learners join STEM courses. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushineo Maua, County ya Meru. Musafara jwa kampuni ya kubithia ndawa na into bingi bia urimi Green Life Crop Protection Africa bagwatanirite na Weru TV na Weru FM no betite na mbere na ndiunga cia gucemania na arimi ntere mwanya kubatara na kubamenyithia gurure ndawa iji ciao na mathagaja angi ja urimi narua bakinyite ntere mwanya cia bure irio kirua ntugi soboiga maili 7 na Kinya County ya Isiolo. Swali sasa hivi ukipata ni kupiga zawadi, ni sawa? Kabisa. Tuko sawa watu wangu? Musafara jo Green Life bagotanite na Weru TV na Weru FM ijotonyete ntuko inyanya ara ntuko ya narua akariba kirua nteringi chaburi na Kinya Isiolo bakinyero indiongezi nteriji akari ibaringikite na nyane kura kwa mbura mirimo na Kinya tunyomo ende Green Life ibakinyite na unantaira na tugomba kuthionga kwa urimi au mendani au tonie irio bio bikomba koma especially mongao na niko ati bikomba kabisa ronto tiembura lakini tobaneke solution mbega tobaneke ada weto kimeza na lavenda ile kubatete kimela kiao kesho gatike koma ile at least kia tete mbura nyabo ko tuike kwa kurwa marao kwa tuike kurwa marao atuga sende tobaneke kanda kange at least komba kubawati ai binto bia bikora ge weto ngonchans akubatete ya mono kaita kabi ko na ko ide marao mao kuma ka ri to to tie mwanga tuge tole kania na aremi tobadomi ya manto mainge mono au kire aremi tonie arimba sinde to mono sana murimu ngeba weta bacteria wetu yani ngeba weta na nake kwao oto katombo ndo ko kenda kimera kikoma kidogo kiengirini lakini tiengirini kena marao lakini koma ito baneke solution yanda wetu kantona ndio ngezi timberwe kuthira nega kinyantere kathumba cha Kenya Rwarenti ko yenyanya kere road show ila tuambiririe tu watanirete na kampuni ya Green Life Crop Protection Africa na tukarentere shabore na kilo kitu ambako ithira tuwe kinyantere cia Isiolo na kentokera kengwerete buru na kampuni ya Green Life Crop Protection Africa ni atentere shondeira to weta ikiringana na intobira aremi bakoanda na climate ore karibe na solution ya mtu wonde weta kontokwe na mbio weta kontokwe na kedutera bena solution shondeiro kenda o weta muremi kenda kuhakikisha uremi bwako ibo weta na mbere na nzirera yagirete na rikana kaita konde toriwa ukulima ni Green Life totiarete ntuko 22 na kere ntuko 22 ito kwamba kwethira tokelionga nyakere county zinge tokethira twetonya Embu County twete Kirinyaga County twete Nyeri County twete Murang'a County na kilo kitu kwamba kwethira tokethireria Kiambu County. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Atongeria bathara kanithi ni bejete amwe na kuruguria kiwanda gya kuthondeka mariko ntere cia mbuguri kenda gukiria antu ba mawathe mamburaja jaje kutongeretwe ni County Commissioner David Gitonga bunge wa Marakare Kembiuki na musiasa Gitonga Bongo bara baugite kuri no batu bwa kureta iwanda mature ne siasa amona buni cionekete kiathone kiu Bongo akiringira ndebe kareke gutwika gavana na kareka kiuga uchindi bwa muthende goro nikionaniria kia uria ugakara 2027 Mati Mugambi ari na cheki nyaga kinyagwe kinyage kundi gya antu bara batura na mawathe kia God's Favor kuma mbari cia mbogori sub location ya gya Nchuku no abagukurukiaga pora kwa gapora ham tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gicigo mbunge kia mara muthenya we munthi bagwite ntura inuko barugurira kiwanda ya kurutha mariko magutumira nkoini ni mariko makiindi. Mimi tutafanya kazi pamoja na ninyi. We'll work together with you
na nitawa support vyovyote. Batongoretwe ikamishina wa kaunti no David Gitonga Mochia Chage Tonga Kaburu Bongo Mobunge Karekembio kina MC wa Wandia Chogoria bakathite na gukumya ikinya riria kurutha igwanda mono bakiuga rigatetheria antu babago gukura kimuturire na nkinya kimubuko ni gutetheria antu bomba kuga kanyamo untu ate bakathana kanyamo bakamba gwitethia bakamba kwirungamira bamwe especially youth ne tubatetheia kuona mawira both kwa thirikari na private sector. Kiaria kiathoni Gitonga Kaburu Bongo ura gutwikana nwe ura bagwatite mbaru mwankagu augite we atikaurwe kiuria ura kagwata mbaru kirigite kiongabana mwanka wa 2027 bakondingira nyumo kambira bongo aromba kura jiaku romba jiaku tia kurombera mtunge ni mente mtu akwenda okeri tule manto beto ni te mtu akwenda okeri kadoni murato akwa ntomba kuga ni mundu tomanga ni murombere so kwenda kuga atire to support mheshimiwa Kareke ajuke gite kia ngavana tuko pamoja. Bunge Mbioki kiathoni kiaugite kithurano kia mbere kira kirariogo muthenya wegoro kirategete na kirari kirenge kiri munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithurwa Kindiki na kwa muthende ni tondu kwingirwo ko tuku kwingirwo kegoro kuingiaraga na completely nontu Kindiki karari ala kala igitwa ari aceke onekana ja wena support kwemekana tena support lakini tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu tulifaulu kinyekero tulafaulile kimurungu kiathoni gikinkinya MCA wa Wandia Chogoria Franklin Mawira na wikinyitie kuna kuri na manto nkothoma kuga niyo bogimpa nafasi yenge tonto nite bonde zona nkanga sana muno goko nengero ndi wa mbere gucoka ria kairi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi akiaria kagita karia gucemanite na gikundi gia Antonyire CBO kiria gitite kwithwa sako abitha munene wa mantu jege biashara na Iwanda County ne Meru Mugambi Sandi na kathite tagarerere akiuria karigweta na mbere na kuthondeka ikundi kienda kugunika na kigina kia thirikari. Nicholas Chabari na Nteto Nkuruke ne itare anto begembe okira barabeta wa ikundine na no morotora munene gwa Antonyire SMBO gikundi kiuthuranetie anto bakuma antere mwanya achegembe nothi na kuthondeka SMBO eno na arende bena moroto gwo kinyukia ikinya mwanka gutwika asako onto botrimanete na chief officer wa manto omegie trendi na cooperatives Toe Mugambi Isande kwariria buraba karugoranga asako eno batwenda kwebelege Antonyire SMBO tweta kintu gitu asako na lego twende kesa ko tete atia iri na bode danne beto kende ba uteberia kurwa sako muungano yoto fomete yo kumenya antu bara bonde bara ofisi ne bena intobia ekoro na ara ikundine tokenda kumea 2027 yekinya muungano ne yo ibana batethekete mutubambira mbwere ojo tukaregister sako yenu ene time kinya bukenda rujo buye tukaregister no tekinya shiringi bo bukagitatea tukarita tuwete kanerio na ndi officials benu ibo bathaitie sako etagitatea ne karugoro ofisi ne ko koiba document yake kwenda chenu na kinya bwenda officers bakurugura sako no mbatume arujo na bukirura sako akioberi o Mheshimiwa Kailam kaile mia sindi capital no kamberia weka ekuo to baukume ikundine Putonyi ikundine nikenda tomba kuona matunda thirikari na nabore barabati ikundine sasa wantu beto bonge bora kwenda kuwa batu ana beto be mosie sukuru ni singi asia yito menyereana nonto bwale pregnant nonto ibo kuona na beto ibabwetherwe manto yatebui bukariana boega nekenda ba sukuru ekeruwa mwana kuwa soka sukuru boya atena mimba na atena kinyaisi HIV wagwe batethana mbena kuria anto iba bunge na ikundi nonto nionjera kia thirikari kuthina mbena kuuna anto tuwatane ninjara obu watene na bwambirite kuthugania kwambiria sako au no maendeleo chakambiria na ndio jakabwira kenda mtu wothe urokeja akienda akura akienda anything agachwaga babwe akabutethia nikenda bwatethio bwebio bwisako berema thirikari na ndete kwantu mbecha
bate gikundi na kigwate na registered bia cia thirikari itemea utakie muntu kiumbe no mwanka bwethera bwena ikundi kenda bomba okirua bia cia women rep ni affirmative cia gomba okirua bukatoka kiwango fulani uweta kiwango kingi kenda bomba kuonjorethia mbia cienu Kumegebe North Petan Class Chabari. Matinda jambunge chia kaunti jaraja ethirite jakithithikira kaunti ya Meru kuma Jumatatu nijarikitie muthia na arua bakiaria arungamiri ba michetho eje nibacoketie nkatho nuntu barera rirega ria Meru na Minister Michetho Elias Murega na munini wa Speaker Mwandali bakiwa ni giteo gikinene Meru kuona kanya gakugwata geni michetho eje achindikira itengo mwanya mwanya nibamukirite yewa biao tora muthuri Muruki agotumenyithia kwa kiume kimwe na ndi michetho ekasa ni theterere nene kaunti ya Meru na muthenya na arua no ntukaye muthia ekuinga michetho iji mwanya mwanya kuma gi kaunti assembly 43 irira ndene kaunti ya Meru betho bakiona kanya kakwewa yewa Antonia thirikari kaunti ya Meru waziri wa michetho Elias Murega etho agicokia nkatho na kugibwega nontu ba kaunti assembly chonde gwetikia Meru kiri michetho iji champions of unity. Meru County has been honored to host this edition. These benefits are already visible, from the economic boost to our local business, to the renewed energy in our youth and the strengthened bond across counties. We have showcased our hospitality, our culture, our commitment to our national cohesion. County Assembly ya Meru kukurukira munini wa Speaker baugapo ni gikeno hikinene muno bagwete mbaru aritinguke ba County Assembly bangi kuma Kenya. Meru County Assembly, we are deeply proud to have been your hosts. We hope you've enjoyed our hospitality, culture and our warmth from our people. May the friendship built here continue to grow, and may the spirit of unity witnessed this week continue to strengthen our legislative institutions. Mutiene kilotongire bokasa bauga ngwata na nekene Meru ne bugwita na mbere kile michetho eji. Kasa ya 6th edition has been the most successful Kasa event hosted in Meru. Why am I saying so? In the jury, we've had only 10 cases. Basi langu ni kusema kwa taifa nzima kaunti 43 ambazo zilishiriki katika mchezo huu. Eko kwenu. Hakuna yule amepoteza ama ameshinda. Sisi wote ni washindi. Kwa maana Kasa ni sisi na sisi ni Kasa. Kama mkirudi nyumbani, mrudi kwa amani, mkijua Kasa itaendelea bila hata sisi kama sisi ni viongozi. But Kasa mali tumefikia itakuweko milele na milele. Muthuri Murioki waru njuma mutinero kangangi. Muthijantana njira indi ku tucemane kairu na charinga tha ithatu na nusu kirente to iji na inge inyenge na njira enkinyane rumbe tagwanti nyari Kenya Purity Richano karimona nirwa to mathithio nyuma ya kagitagate kuraja ni mubango jua Reggae Extra mwako makire studio cha Wero FM alafu korirwa kugwatana ba utukiri mubango jwa njuma sako tana mbere ukenera mibango yetu.